Yes, nongeye gusuhuza abakunzi ba Abo Sport Official, mbifuriza gutangira icyumweru neza cyane, mbabwira n'iki cyumweru kizababera icyumugisha, muzahahe muronke. Rero ngiye uri kugenda basuhuza ndabona Imana Defonse guturuka ku channel Abo Sport Official. Tuje mu makuru y'imikino agezweho. Mu makuru y'imikino agezweho ari kuvuga ibintu byinshi. Iyi weekend barabaye mu dushya, ibaragiye ibamo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Rero nje kugenda nkubwira bimwe muri byo. Rero ndaza kuba ngenda nkubwira agashya ka mbere kabaye muri iyi weekend. Ndakubwiza ukuri yuko ibi bintu ntago nari merutse kubyumva. Ikipe ifata indi kayitsinda ibitego 30 ku busa. Niwumve ngo kuri bingahe 30 ku busa. Ikipe ya Barcelona y'abagore si yaza kugenda inyagira ikipe ibitego 30. Ndaza kugenda nkubwira ibyari byo mu mavubi. Harimo iki mu mavubi? Nukuvuga ngo ku munsi w'ejo cyangwa se agomba kuba ukina umukino wa kabiri na Lesotho. Aya makipe yombi yatsinzwe match ibanza. Amavubi yaza kugenda atsindwa na Nigeria ibitego 2 ku busa, naho Lesotho ikubitirwa na Afrika y'Epfo hariya hepfo ibitego nabyo ngira ngo 2. Rero ndaje nkubwire iby'iyi match. Amavubi agomba gutsinda iyi match kugira ngo akomeze kwizera ko ibintu byagenda neza cyane. Rero muri UEFA Nations League uyu mugoroba byari imiriro, ikipe ya Portugal yaza kugenda itsinda Denmark muri extra time, naho ikipe y'Ubufaransa nayo iza kugenda isezerera Abataliyani. Rero ndaje mubwire byinshi kuri iyi mikino wowe utakuraho. Iyi ni Abo Sport Official. Icyo nakubwira ni gukora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ukomeze kugenda ubona byinshi bitambuka kuri iyi channel. Reka nze mu kanya dukomeza. Okay, rero mbere yuko tujya ku mavubi yacu reka dutangirane n'aka gakuru gatangaje ndi kugenda nkubwira mu ncamake. Nakubwira ati ikipe ya Barcelona y'abagore ari muri championnat ya Espagne imeze nabi cyane, ari kugenda itsinda ibitego muba. Nakubwira ko mu mikino 23 yonyine iyi kipe ya Barcelona imaze gutsindamo ibitego 154. Muri ibyo rero 154 yaza kugenda itsinda muri iyi mikino 23 ku munsi wo kuwa gatandatu. Ibitego 154 birimo ibitego 30 yaza kugenda iyo bita ibitsinda, iyo bita Seridanyora Vira ibitego 30 ku busa monche. Nagarwa ngo ni 30 ku busa. Uyu mukino wabaye kwa gatandatu, nuko ngo buri minota 5 ikipe ya Barcelona baga yatsinzemo igitego, usibye hagati y'umunota 53 na 5 kwito no hagati ya 63. Nuko ngo kuva ku munota 55 na 63 niho Barcelona itatsinzemo igitego honyine. Indi minota yose uko 5 yashiraga baga yateretsemo muri iyi match. Rero ibindi byabaye muri iyi match nuko umukobwa bita Noah Ortega yaza kugenda atsindamo ibitego 9, hat-trick 3 niko nabyita, cyangwa se triple hat-trick, ibitego 9. Nuko ngo ikipe ya Barcelona imaze gutsinda ibitego 154 nibyo nakubwiraga yo. Rero none imaze kwinjiza ibitego 6 gusa. Urumva ko defense yayo ayikora akazi cyane, gutsinda ibitego 154 wo kwinjizwa 6. Urumva harimo different ikomeye cyane. Nuko ngo none ikipe bakinaga Seridanyora yo n'ubundi ibintu byo gutsindwa risanzwe bimenyereye. Nuko ngo mu mikino 23 imaze gutsindwa ibitego 175. Ibitego 175 urumva ni byinshi cyane. Iyi kipe n'ubundi yo ni ku mwanya wa nyuma. Iyi kipe mu bwa Barcelona iri kugenda ihana no makipe cyane. Wumve ngiri ku mwanya wa gatatu, nta nubwo no ku mwanya wa mbere. Wumve burya ra champion imeze ariko ibitego igenda ibitsinda. Nuko ngo iyi kipe ya Barcelona y'abagore muri iyi mikino 23 yatsinzwemo imikino, yatsinzemo imikino 20 inganya umwe. Urumva ko rero mwebwe mwavuga ati ntago duheruka kubona ikipe irasinda ibitego byinshi. Kuri wa gatandatu byarabaye, nagashya rero ni ibintu bikomeye cyane.
katwinyarukire ku ikipe y'igihugu yacu Amavubi ku munsi wo kuwa kabiri agomba kuba akina na Lesotho. Amavubi nyuma yo gutsindwa na Nigeria yisanze ku mwanya wa kabiri, wa gatatu plutôt, kuko umwanya wa kabiri wagumyeho Benin n'amanota 8, Afrika y'Epfo ni ya mbere n'amanota 10, Amavubi ku mwanya wa gatatu n'amanota 7, irusha inota rimwe Nigeria yitsindaga ibitego 2-0. Rero kuri uyu wa kabiri nukureba niba ikipe ya Lesotho turayitwaraho neza cyane hano kuri stade Amahoro. No gushishikariza abanyarwanda mwese mutumva ngo Nigeria yaradutsinze mukajyana Lesotho izadutsinda, nuko uza gushyigikira hano basore tukareba ko twazamura amanota ku iyi match. Ikintu wamenya nuko bita Captain Bizimana Jihad Gidron iyi match atazayikina kubera ko yuje amakarita 2 y'umuhondo. Nuko reba umuntu uzasimbura captain niba azabasha gusatisfyinga hara muri kiriya kibuga neza cyane. Amavubi rero ku munsi wo kuwa kabiri tugomba kuba tuyari inyuma hara kuri stade Amahoro. Niho zumve yuko ngo twatsinzwe na Nigeria ngo Lesotho ngo ntago naza kuyireba ngo ibiki n'iki. Ngwino kuri stade ikina ndi kukubwira muri UEFA Nations League uyu mugoroba habaga match z'imiriro. Portugal ikomeza, Ubufaransa bukomeza. Ubufaransa bwari bwatsinzwe ibitego 2-0 hara mu Butaliyani, ariko mu Bufaransa buza kugenda nabwo butsinda 2 birangira bagiye penalty. Ubufaransa burakomeza. Portugal yo rero nayo Denmark yatsinze igitego kimwe cya Hotland, ariko kuri uyu mugoroba Portugal yaratsinze ibitego 5-2, ariko match yari yarangiye ari 3-2 bituma bihita bihana ari ibitego 3-3 bongeraho iminota 30. Portugal iza gukomeza gutyo, gusa muri iyi match agashya wamenya nuko Cristiano Ronaldo yaratagamo penalty, bihita bituma ari we mukinnyi wa mbere urase penalty nyinshi, penalty 32, ahakurikiwe na Lionel Messi Genza wundi na 31. Urumva ko rero nyuma yuko Cristiano yarasira penalty byamushyize ku mwanya wa mbere wamaze kurata penalty nyinshi ku isi. Nuko byagenze rero, amwe mu makuru yaragezweho nari ngufitiye nayo ngaho. Icyo nagusaba ni ukudakuraho, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kubana muri aya makuru y'imikino agezweho. Rero iyi ni Habo Sport Official, andi makuru nakagaruka. Ciao ciao.